This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing slur jong ki brio ki bale ki kamtu kat nang mi kisngi lanang pau patru kapen pau bagi ki brio ki basmat banwat ki buj bakumju ki lat kelinti kumno ban laj ka syakem habaki ya surok bat ban la ban pen poi suk syaka jaka ka bagi de ban pen poi ya kita ki mar ki bagi le tu ka ba pelong ban le ya ki kamtu ka de namar ki mar ki bagi shalan ki de ki baklem kot klem sla kumjuru ya ki sernat ki bala man penti kena bagi mar ki bagi ket ki dei ki bandung kata ki pajpa khamtam ka bai dei bagi mar bam pat kani ga jinglap ka dei halor ka jingket ki masi ki ba umdan ya ka sernat ka balan penti kena ka kot ka khia jongki mrat chodo ki bawan na shabar ka jela kani ka buj ka dei ka bala pau perthei kani ka tayo ha ka bai dei ba kawe ka kali ka bala shalan bi an ki mrat chodo hapok ka jela ba ka jing pau perthei ka dei hagasngi ka bagi nong yalam bat ki khot jong ki artli ki kenon seng bhalang ke choisi bat ka kop kilale jurep ek anti infiltration check gate ka bah bernihat riboy district hak live ho terek ujilio arjar pesan hakate kasngi ka bagi ni ki arseng hak lama jong ka komso kidang talasi mender kensan kelawan koi ka kali Mahindra pickup ka badon yu number kali AS 01 RC 7779 bat ka bapen pau syaka perthei kum ka kali courier ka bajuket yaki mar jong ki company online bat habala pen senge yaka daga jingtmu ban toket ikibrio ki badon hakati ka kali kum bala le lang yaki we ki bar jela henrei haba kila poi hajan jong kati ka kali kaliyo sngo yaga jingki hapo jong senduk jong kati ka kali ka bakila suba bal le se yo kindai kibrio ki persang ban rungto ne rung bean syapo ka jela henrei maria ple ka jingkhang jong kati ka senduk la champagne ban de ki masi shot do ki bla chu set up hapo kate ke senduk kumta nakaliang kinong yalam jong kite ki arseng ki la tokit bnia e ki brio bawanra e kite ki masi shot do lakin dei ki bawanra na e bat khamtam la tokit akabai dei bat ka koj ka kya jong kite ki masi la shem bakim dan satia kinu ki sernat ne ki certificate ki bakentup na do ka transit permit ba ka sernat papinti kena ya ka koj ka kya haba kilipat manu balong try kite ki masi u driver jong kate ka bolero pick up ula pentip bau try udai ubana kasnong umsning ubau tip kerteng kumu ba pher de hadien ka tu ka nepor bakate ka kali bat ki masi ki lalaj no na kate ka jaka bat ki layat bet shakmat ben penpoi ya kite ki masi shaka jaka bagitumu ban penpoi kata ki than jong ko umsning haba pet pat ikaru kambo ikite ki masi hapo jong kate ka senduk ka bale si watang bandring ben siem baru kan long ka bejenjar ki masi ka bakila ban yo pang ni yap hakanu nu ko por kabakani kala long pen ban kum ga jingpen stom ni pen saja ya kite ki masi kabala ban long ka jingpen ken yi ki kendon ka badon hapo ka an ya da kerpang yi ki merat the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 kabakat kum kani ka an ka kadawru baya ki bale ka kam ki pen stom yi ki merat kin sha pen stom da ka basha dan kuna harengkat ka jing sha set ha long इसका अमाल हाँ पैर क्या नाम था फेर ना फेर ने फेर फॉलो के तो आपका ये हुक निकालो तो पीछे का खोलो आप बंद करो मैं बंद करो करी पहले बंद करो ngastu bukan dikepak gede mesin tengah orang ada mesin ya apa ngerti dulu kembak Indonesia बंद करो ada Lala खुली दे Lala तो खुली दे कहाँ लेके आया फिर नहीं कहाँ से लेके आया कहाँ से लेके आया मैं कहाँ से लेके आया ये माल सुन कहाँ से लेके आया कहाँ से लेके आया कहाँ से लेके आया उसको मालूम है जरा नौटंकी मत करो कहाँ से लेके आया नौटंकी मत करो बताओ कहाँ से लेके आया ये माल माल कहाँ से लेके आया ऐसा फंस जाएगा बिना मतलब कोई से दुईटा ना तीनटा आठटा আছে बात करने के लिए अपन की कर
Apa kasih lagi anak kasih. Mana bukan kamera suki mana las. Tablet tiap sang wayu kin jam sibet. काम नहीं है चला जाओ ठीक है जब मेघालय में आएगा कागज उपस्थित करो परमिट ले लो कितना दिन बचेगा आप बेच सकते हैं बिना कागज तो नहीं होगा जाओ जाओ आप जाओ ये गाड़ी से ये रुपये स्टाफ लाएगा इसका मालिक आने लाएगा ये माल कहाँ से लेके आए आप? हाँ शुद्ध माल लेना 14 माइल वो मालिक लेके आ रहा है वो बाप का हमसे बात किया ना भाई जम करेगा भाई जम करके गिरेगा Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya